Kiugo kia mwathani kiugaga atiri muturirene jojo inyie otwe wije jangai na rwangabana wa Meru Mutumanto Ithinkia uria urakurukirite inyamara rungurwa ariti ngugi bathirikari ya kawira bareo kiambia thiru nande na arwa kiambi nonekere akewa mawatho kathumba ni munene ojowe Mutuma jario kweberwa kwa magamba jambondi ya waandikani Meru amona jange jaria za kuinyeri ariti ngugi ba Meru ndene ya kaunti ji. Iji ni baruga ya mweri Jumatano mwaka muthiru na yere baruga ya kumakire county secretary kiambia thiru akierekeria gavana Mutumanto Ithingia uria kagita kauware munini wa gavana kurombaga rutha rionthe ndire kwenda kumara ome ya Meru. Itoriarire deputy gavana na raiti muchemanio yo na atira umba kweya kote ukari ati utoete apology kanontu kinyaburiku. Nayo ijingire Disemba ya mwaka muthiru gavana Mutumanto Ithingia akiorotwa gutira michemani ya kanjo ya minister untubura bwatigirite kinya akiiterwa mukana kurungamirwa muchara jwawe. Bange bageta TV-ne angatumemene utalipo mahali unaenda. Indi ntuko ya narua metha negarukene mweja na mwerekera atwika mwamukira kira kirikithitie manto jarojo ni murungu akiumba kumenya. Also direct. And I hope the people to implement these directives are here. The county secretary, Dr. Atheru, ensure that these directives are promptly implemented. Ntuko ya narua daktari kiambia thiru nethiritwo ari na ngugi nene ya mbere iri kunenkaniria kiri gavana umweru Mathaga Jotongeria. Katibu wa serikali ya gatuzi hili kuweza kumkabidhi bidhaa za uongozi. Hiyo nao ni nembo. Hii ni logo ya serikali ya kaunti ya Meru. Tumshangilie anapopokea nembo. Na ngugi ya ijire iri kwamukira mierekerere ya gavana ejene. I direct. Listen. I direct. Kwa mbere buri guchokwa kwa maabisa na ngari chia NPR Rwanda. Tumesema tukua askari beto bachoke bakaria ng'ombe. Na bobonge nko directive amberio shangilia kanku abanenkero ngari ira bakarasia nasio ng'ombe. Sawa. Bete bate the askari beto the national government efforts. NPR iba kwenda support ya county government. Bete to aba support kire northern grazing zone. Kuma egembe north Mwankabori. Ito kwenda meanka yeto yesekiwa. Na bwajaire buri thirikari ya Meru kweberie gamba riri koti nara barakirithanaga na mbondi ya wandikani ontu butigirite mbondi eu ithangananitwe ni koti. I direct that the county legal team to pursue the case and seek an expeditious out of court settlement with immediate effect to restore the credibility of the operations of the County Public Service Board. Ibo komenya County Public Service Board kerenga ofisine. Ibo komenya ibarandi vataisete ngoesia na beto na website ya County Public Board ya pull down. Bwana Atheru alikuwa hakikisha Bwana Atheru hakikisha lawyers beto royorokere bakorita Meru County Public Service Bond kotini with immediate effect. Bogwetera nandi ni kuona uria bairi baba bagaitaniria ngugi mbere ya gavana Mutuma kuthura mtungi kanyene gaka county secretary ekithingatirwa ndugu yao au kabere. Ni kukurekebisha kidogo kwa upendo
kulingana na sheria za ufanyikazi, lakini hakuna dhuluma nimerundia. Nchinyari Kenywa, Ntetone Chawero.